Birta kalang rapet aratu ana pansimi aprang sinil hinpen kardom apachreiro kardom non birta kat hanpon jibang nili jitkramsa non birta thepi langponi sinang Dipu Municipal Board ke porapon Amrapati arong Amerika Rajiv terang hem mechudet Son phok ke mangalama puthak pen AP NTC party atum pen dongmoka along kachisong asai ke dengpon Asai Hill Committee atum pen spatter pipon si Lunsepu Karlitang Jubin Guard lapen ki Karlitang oral tumung atum phan kachkimu pon Vothalang su Municipal Board Chairman Prodip terang pen pharengke mai kani non birtang ton pen puthot langponi sinang Dipu Police Station ke porapon angkang Dipu Municipal Board angkang Amlapati arong Amerika Rajiv terang hem kedamtang pre pa inquiry si ajo por phai ke bram ni thongke ba por malom hem mi chupirat Birta kirib dun long ateng le patang te kedamtang Diwali ajo ahut rocket bomb me pangjar hupensi labang so rocket bomb abang hem theng song ke rodam mate labang so hem theng song along sok do pen ajok pensi mates tran pensi hem to that pasi pachini ponlo labang so hem me chu hut pen semi tong se kot pen Difu Fire Brigade humni an pali dun pen si labang so mi semi pamet dun lo bon semi alang litum akhia dat lapan ki ongdung hormu hotra semi na hogdun thailu pasi pachini ponthu Surine inko ratrok aningkat nang lele aprang mate Assam Legislative Assembly kilik nang lele aprang Article 244A mate Karbi Longri Abirta Dimasa Prant Autonomous State Pipon Bek nangji lapen ki non head jong Tet LP teacher atum phat thanbang ahoy ki pipon Pharoi sira krep ho atum phat aron repen ki pipon atum phansami ing than pon ed nangji Karbi Long adui hoy ki chrekom thipji phansami cyclem pon bek nangji Tuar krong plika silang pon along pen sebe long lehem pro phan compensation tibek nangji la son kia kimang apu thak pen pele pha inko hiniani APFC power that LAC at the party pipon si dongmoka inchilong ka song sai kireng RSS go back, RSS go back, RSS murdabad, RSS murdabad, Hempeg logati, nitum sakse, Hempeg logati, nitum sakse. Bordara problem pachun serang nangji, Bordara problem pachun serang nangji, Bordara problem pachun serang nangji. Six schedule long live, Six schedule long live, Six schedule pantang nama, Six schedule pantang nama. Autonomous State ng PPDN na job ito Karbi Longri Abirta apaya bang yung pigno Assam government ito manang rap teknik lapot si Assam government ito man autonomous state na pira la emithang ilitum emithang si kasi right kaya pan aja kong nang iserak ito si ilitum da kadimat autonomous state ng iserak ako jong si BJP ito kewan gip kata election na hudlo te BJP ki tena election nang lele ko autonomous state one pet nang lahelo ako jong talang ito apan ke BJP pan ke jok na vote nang lele nomor 1 lapen ladak compensation long lehalan 4 lane kasalam na to compensation ki pipe do opu hala so compensation ka do we pala pisera along le ahem tu atom han pisera ini soal kana putah asam kon soal kana putah asam kon la son hom son gitu border alam to no hala border Nagaland Meghalaya border hala dakta Haladak Border Protection and Development Committee Udon Pijus Hajurika si chairman lapen Otul Bora si chairman lapen ke ako Patuari si chairman halatum lapen ke ako mani anse sangho da haladak committee chairman ande alang nito haladak ke do tigo si Oriwel timong pan ke papichi lok
la pen areng ke sota doping lo la posi alang litum la hui ko pia posi las ke claim lo ma alang litum la moni Karbi pen cuma tu un an pacilang selet nang po pancila tum ki claim ko tini mata la son si ka elitum Karbi tu border ke do tum chege do nai Nagaland na tuta itum hanamai jok seta uguri pen hat am teningan Nogam district, Hojai district, Morigaon district, Tumlong Lecherai Chiplo, Pon Edoma, Lapenke, Malasi Pendolamara, along Lianta, Golaghat district, Tumcherai Chiplo, Lapenke Hala, Chipin Starta, 1,000 bigha, Rute ang long alang Lecherai Chiplo, Ante Halada Kopia Podkar, Yetuman Chite. Aning chitek nang ihalama itu matakrang nang ne inglong arat atum panan aning chichot lo polo ke lagi chok chelo bang le nang cherai seta la ke Karbi Long li sina cherai lo kroi nang ni lo lagi a hom mongali atum le ba bihari atum le nang cherai seta la ke tum Karbi lo inglong arat tum along li lo lagi itum chikroi dun nang ni nanti haruhini rakre populeri haruhini rakre posa Master account pilo lang bongpen Karbi inudat inglong alat bang rumet pen bang kiwet lang an parke bang paruhinira crazy ke bongali bihari atum naisil lake monitum PHLC power bang lote niltum lake cancel lagi la pen nono mata rata tum thur paksi la so master tomhan school pape wang long le det nahi kam pape join long le det nahi lan chota kalila suri hinira inkoi ra hinian inkan bang pharo ke thomra plikebra phok master appointment ala song bong tribal atom han bang throk kebra hini vet tipi Karbi atom han bang phok kebra sir kebra tipi halata lata ke chok chelo sita ilitum a song atum da do clip la pen ke la BJP atum do clip ke claim nang ye tum council tum MLA minister tum do clip alang litum thang na claim klede la potsi la ke ilitum ka do eta thur pak nang ye la bang so master tum han akam pa claim long lede nang ye pen dol mahapa pipi long lede ni la par na do la haru kris haru suri hinira haru kri ke thomanin kan kali suri hinira kri ke thomanin kan hala sohot bang pharo ner kebra bang throk ner kebra ner keb appointment bil hala song bong Karbi adom phan bang throk ner keb ki hala bang sohota an parante bong ali bihari to maje pigare hala anta ilitum ba cancel lap ji Chorolo sir. Nizang Karbing Long Lakhai si Duramlem si consensi ke parapon vote halang su town committee atum bench party pipon si vote halang su adolong lang sami alira balon pipon si lapen ki point alaf vote halang su pu self pipoi semi selampon lo labang so lama puthak pen municipal board chairman Prodip terang pen perengke mai ni pon si klardak pen pachini pon isiarong sepi mate town ke selampon along sami alira lon ki pipon sami rar tumanta ke trap chitudun bang kenang sod lo athi non head jong vote halang so long sami alira blon ki pipon lapen ki isi selfie point I love vote halang so puka selampon stamila bangki isi skim pen lekedeng pon kali laki mithang jungjung pen si ke selampon lasila so long sami rar tum ke duan sami ke trap chitu nang jibang ke nang sot patalang hin pen chuniri pon thu boy halang so la non si selfie point asom lo nilitum dolong lo ke tar la ke nilitum akhang ba nakamat hadu ye boy halang so abang ke emathang le alon tipi pulo ke anu kapre ke alon nang igi bangka relo lason da taxi town kopan maka saphaji jat kami kape klari kami ini emathang lo kapre ke tak kan ke ban nang ram tu bang relo la pensia la non itu theklong lo normally kian to det kan api ke krem si hinian he kape klang bang kan no dia rat tek tong la pen ke hok kha bang ke ni tum nani pen scheme matang ka ke wan pen ke claim ke dam kan dai ki je rada tum cooperation mane kilo la bang ke rada tum revenue nan idu non bozar pen ko noy option pen ko noy la hai pen atang ka pen amasi ni tum la dolong setami kalar kilo son ka pre ukil la hem non la tibul suki pi ni tan ni long
lapen vot halang su adilong apar bang sebe kai ke mat Nagor district atumpen kachurisai alam putak semi alang lihipen klardak pen pachinipon labang ki Karbi Long angkang la ansot kalilang si vot halang su municipal board parlopon angkang lang Nagor district pen semi outpost na ki busy polong semi litum kham khidun thiblu pusa alang lihipen pachinipon lapen labang solam aputak semi kai ke mat semi government atumpen batai gazetted langki papasta dutanglu putalang lihipen klardak pen pachinipon thu Amri pen hemari bongrum Karbi Longri Abirta. Sana saksi pinyali setami nilitum dan boy langsung Karbi Longri adolong long setami isia sel tipon bangke nilitum pini bangke talong pen niliting rong kilo. Bangan turun Karbi bang mikik lo, lasiaho boy langsung kuparai bangke kahili saya ke non pen kali la Karbi gingu alam lo nilihat kapolhe tahu pen kantor pen setami nilihen ke kuparai kali apalai si kami kuparai panke di dalam kan dan niling do tapi klaim dun bom do kasi hala so hut si kami nilitun kami klaim bom si da boy talang so mutun bodara long outpost ni si kami nilitun kadok kabe pen klaim da masih hala so mata da ke sik sidol area da ke nilitun Karbiang longa jurisdiction kenang apa masih hala so banta da ke outpost banta da kan ke uthai tu tasopi nona pi alang itu da outpost di Kutawan. Amada bangke di gado pen ta kajiki ketan pan pe dode sekami nilitu laga komisioner pen tinggi ketan lo de jale kuno nak itu jurisdiction kena. Ache jale kuno municipal board area la bangke gobernur pen gejen nang pas tang abos tu kena. La pen gejen nang pas tang bangta 2017 la bangke tahun ka declare di pantri gobernur pen gejen nang pas lo lapen next 2022 ta gejan nang pas lo la bangke master plan apa la sila so area bangke gobernur gejan nang pas tangke batang ini lo la so pena jawab masih nili tum atim pena masih MP CM EM kadu bhala cetong lo lapen DC bhala cetong lo lapen SP bhala kami ning tum ro pilam lo bang DC mata nang kudu ini tungkar ganglong isi bang lapen nang area pot nang kami klaim bangke you go ahead buang kudu lapen SP bang pulo lapen nyandar pena nepia samrat pena pot lapen bilong itu no hobo bang bangka SP dak clearly nang kudu dak bangke Preni pa engkore hini ani adaba formalom All India Student Association si hekpen Aisa Hills Committee atumpen patir peponsi di purong speaker parlopont MG Road atowaralong arkok arpek ponsi pangtira sai ke klempon Lunsepo Karliteng Jubingard laban ki West Karbi Long pen Meghalaya 2 hoilong tapat hawar along Meghalaya chomang atumpen apan karmut pondet Karliteng orel tumung atuma phanta milurkai ponsi chiki mojai megdeng ponthu Justice for Comrade Oliver Timur.
performance kita lah. Itu langsung street jamming ke tempat lah ya. 9 AM kan 10:30 an nanti disco dong kan ya dengan lah waktu hot kalau gue langsung itu lah jadi street jamming ke tempat kalau gue tadi sebut lah dia tuh masih sebut apa ini pun Subingar apa aduh gue ada kan singkat eklive Dewan take a point. This is socialism. Alang itu. So along mga nila po si idol. Right, so tapi ang non kali na ito ngaro late for the well mo. Apa alo. Ang effective ito alang ni panapa na mo. Maso po alang ni. That's why yung mga duya ko sa right home na alang ni kami kan tanang lo. Ulitong sales committee akin kami alang ni ay no kuilo okon Pini Abirta ki lan sikyang ton paniglo si Domi thangmi kardom